The Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association reportedly marched to the office of the Shillong Municipal Board on the 22nd of November 2024, demanding the withdrawal of the decision to relocate them from their traditional vending spots. Members of the association carrying placards criticizing the government staged a demonstration in front of the office expressing strong opposition to the relocation plan. They stated that they would not move from their current vending areas in Kandailat unless the decision was made and approved by the Town Vending Committee, which last met on the 18th of November. The protest followed remarks by Tourism Minister Paul Lingdaw, who had indicated that the state government had already identified new vending zones to ease congestion in Kandailat and promote tourism in the area. Association President Biolin Perto reportedly stated that the responsibility lies with the Town Vending Committee, comprising association members, Urban Affairs Department officials, community leaders and others, to identify suitable locations. She added that the vendors would agree to relocate only if proper arrangements were made, otherwise they would refuse to move. She further dismissed claims that vendors were the primary cause of congestion in Kandailat, arguing that the association has thousands of members, not just hundreds, as stated by Minister Paul Lingdaw. This is not a personal demand, this is a public demand. नहीं मैं समझ रही हूँ, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि अभी कोई डिसीजन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं आया है, सब ऑफिशियली होगा और सबको बताया जाएगा। इन लोग का बात करना है। तो फिर वो तो रोज आउट हो रहा है ना मैडम, वो तो जी रोज तो पेपर में आउट कर रहे हैं, 24 का हटाएंगे ये अगर ऑफिशियली नहीं है तो फिर ऑफिशियली पेपर में क्यों आ रहा है? एक आप लोगों को भी पता है कमेटी बनी हुई है, प्रॉपर टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है, ठीक है। उस कमेटी के थ्रू प्रॉपर सब ऑफिशियली होगा और सबको पता चलेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग आराम से रहिए और आप लोग को पता चलेगा अगर कुछ भी हो रहा होगा प्रॉपर चैनल से, ठीक है। नंबर बा कदे का बा कदहा kamdan kanu kata ka kajingtip order Shillong municipal banweng ya kinong di madan napo Kandailat hadu konfront dena kalian jong bakhan ru iong hi namar ba bakhan merwei ru umla banrai namar ba kani kadai kadon da TBC namar hadu onda larai da TBC datang katahi ke balak ban le ya ke bahatam na banta jongi dena kalian upola kajinsha umdai kan ban kran bakla kum tu dai namar ba kani ka syong ha ka TBC upol tip syai ba kinong di madan kilarum ha ka grup jong ka TBC dan rai menta ipol idang kren thlia kren lalong na ba kren bi namar ba kum ka jingi jonga wong namar ba kinong di madan ki mat syong ha ka po suki jong u maun wan di madan kami le ya kata lada iwan ngini pen kamlang rum lele re ngini syong lang haju rum lele re ngam sngu per ya kata ka jingkwa jong iban ban syong madan bangin syong cuki mangi ha kajaka jong ide imlile re tang bakatu baro katang ka jingkren jong i namar ba kumna kaliang jong piru lada umkren kum tu rolong pimla em ban di ban tet daga long tang katahi ka we teng nakaliang jong i de marngi kumbangi lakren syai menta bari bakhan ba kamdon problem ruem namar ba kanu ka jing e namar kinong di madan menta kitip bahaya kaan namar kan kinong di madan namar hadukan menta namar kaserbing kadang sakut kalaisen ngimpat yo upol kajinsya umpat dai ban kren bi namar umpat la airo ban weng tang iwe sembo umpat la ban weng de nakata kadaw kinong di madan jongi gibadan hang ni em ndai ban ting ndai ban smeg ndai ban treatment sim pidai ban chania yangi kibadai kita ke TBC membar karai ka syong hangi hangno ka jakaru ka babiang tam na banta jonga jong pidai kamut katang ngin sajin mangi haka TBC tang kata ka we ya le syong lala kadukan la jong bat nai perkhat re umat keren kat ba umon lada ukuran gumnu MP wat ritmen sim re shania yangi ba namar bangi dai kita ke TBC membar mar kanu ka babahar ka basniu ngirai ka TBC tang katai kajing kami ha nganget kajing kerduk kam te nle kom no hani hasor Shillong dan ayu ke namata kini ki khamtam le namata kini ki generation bathamai matam doni nata kadau ladam yo kam yo jam hab emban side namata kamai cak po hab emban her madan ladam ya her hamadan ye le she te
nado kasngi ni kong ngilong pendep ya kakam ndala pendep ya kata ka institute survey piladep ai kata ka license bat ka jing ai license ro ngila batai shai ba ka dei bandon kata ka jing ai license ka ba khoj ka ba long transparent ka bam ya sha liang ya no ro datang ka tangil ala ban penbe iki ai baro mentala da ka sarkari kapan slam te ubaduk posuk man lagasngi utui bagi ban ya kamai jakpo ka an ta kamdon hangi bangin ya be yaki hari ka an pat kadon em ka bor ban penbe iki ai baro